katurebe izina ryahiswemo iryo bahisemo ni irihe A Golden Harvest Presentation Eastern Production Limited Production. Jet Li n'umukinnyi w'imena aka filime nakazamani nakubwiye n'utwakira rimwe rimwe ndabuzana kugira mukomeze mwiyibutse abazanje no zamani is the feast of legend. Ingo igikonjo cyangwa se kofe ry'irinyabigwi Tini Suho Nakayama Shinobu akarimo cyane Nakayama Shinobu Kurata Yasuaki Kurata Billy Chow akarimo cyane Billy Chow n'abakinnyi b'imena Ada Choi na Paulo Chianga abo bose n'abakinnyi tutangira kuri Kabuda kari hariya rwose imigisha Resima production designer Shili Chan costume designer yayoboye ibijyanye n'imyambarire costume designer Chan K Hope editor yaranonosoye Steve Edwards yakompoje ka music duhere karimo uko dutangira dute kuri cyo narebe When Woping martial arts director yayoboye ibijyanye n'imirwanire witwa When Woping Dereki wa director of photography yayoboye amashow dutangira barakwereka Gordon Ipu Kongo Kimu Lamu Kaito wa n'abakinnyi Lamu Chuyini company producer Chipochu Jet Li yabaye umuhimbyi wayo producer Gordon Chan yabaye director dutangira hitwa Kyoto ni muri Japan igihumbi kimwe magana duhuza myaka myinshi cyane yahise baravuga ngo Japan yaje kwataka umujyi wa Shanghai n'umurwa mukuru w'Ubushinwa intambara hagati y'ibyo bihugu by'Ubushinwa ndetse na Japan yari imaze gusana irimbanya Ubushinwa ne bashaka Japan and the military occupation of Shanghai. The Kokai clan is coming. The Kokai clan is coming. Ngo umuryango w'abakokai uraje dore abakokai yewe dore abakokai The Kokai clan umuryango w'abakokai n'abajapani bari muri Shanghai yari yaratatswe na Japan abajapani barayiteye tuvuye ku bajapani bari barateye abakokai tugaruka mu ishuri mwari marigisha neza ibijyanye na technology lubricants around the engine. Point 2 is the mechanics, the pistons and the function of the carburetor. Zapisita buriya nizo zikorana na carburetor cyane zamura umuriro hanyuma carburetor nayo gatanga icyo bita amavuta bakirimo kuvuga mu ishuri ni ishuri ry'abajapani nibo babaga bakoraniye mu ishuri ku muryango w'abakokai abajapani kumbe wa musore ko arimo kwiga yewe ni umusore muto mwiza hakurya hari agakobwa kamubonaga rwose kakagira jalousie iki jambere hano Chinaman get out Mushinwa soka Mushinwa mu bajapani gusa To this? kuki mukora Japan is only for the Japanese. Take your war somewhere else. What? iri ni ishuri ry'abajapani we musora amagambo yanyu hano yivangura inete za mwarimu barasimena ni ishuri ry'abajapani bandi baraseka You got no right to do this. nta burenganzira bwo gukora ibyo we uwo ni umwe uwo barimo kwirukana ni umushinwa ngo uriya yiyicari inyuma To push him like that. What? kuki musunitse Sure, I want to. nawe nagusunika We'll hear about you. Then we'll see just how tough you are. anko wanjye aramutabemenye shayaza kamera nabi we It. kwa kigoryi All right. sawa I couldn't care less about you or your uncle. gicucu ni muramu uranyingiza ashaka umukobwa Lost. bura nona aranga 3. akari moja yewe data arasinziriye koze mu bigoryi baje baza rivangura ryabo hano muze bagabo muze mari there kubita ibigoryi kaguru we daka we dore urugamba mu ishuri urabizi abagabo n'ababiyeza bakwiye gukorerwa ibi angoro iminwa daka karenge we fighter umunyeshuri student umunyeshuri we bamumenyereye cyane bamwirukana batembani banyeshuri ngo nuko ari umushinwa ngo abandi ari abajapani yatamuye arambuniye amuniye akabuno jewe bagira hari umugabo waje asuwaki kurata amazina nyakuri Sensei. Sensei He's the Kikoyu sensei, and he's also my uncle. uriya ni uncle wanjye ni uyobora umuryango w'abakukuyu To this class. Kokai
Brutality, as I've taught you, has never been the way to win a battle. Mwabaswa mwe kuhubuka ntabwo ari bw'umuntu atsinda urugamba. Apologize. Munyihanganire mwarimu. Angolo imwe kabizi misaya ndumva umuntu wani wabumba. Agorora ikigo ry'imifupa yarayihinduye. Imifupa kumbe hako nari kintu nacyo imifupa mezute. Bahapa bimeze nabi. You're lucky that you weren't seriously hurt. Agarura umufupa imifupa iri hano shahira konyagurika. It was my fault. Munyihanganire njye wakoze amakosa. Yasabye imbabazi kandi atari ufite amakosa. Ibigoryi nibyo byaje mwirukana ngo ishuri n'Abajapani nta mushinga ngomba kwigamo. Musore muto. I am Funakoshi Fumio. And you are? Baindra Funyo. Witwa nde wowe? Chenzen. Umusore yitwaga Chenzen. That's the one your father gave you. Mukobwa yose yabika papa yaguhaye. He paid a lot for this pen. Now look at it. Nako ndebere bika papa yama inone dore ukuntu ibaye. Agakobwa n'Akajapani kaziwe ako ako yitwa Chinifunyo. Urumva iryo zina ariko. Chinifunyo ni Umujapani. Abazina abajapani rwose ragatsindwa no witeka. Aka kabika k'umwana bavunnye mukobwa barakeshuye akira. That's better. You're just as demanding as your father and just as stubborn. Wa mukobwa we neza umeze nka so natandukanira. Uva mukobwa mutoya abasore banye nabo bazagarukana. Anko Chinifunyo nibazongera kuza kutsesha umusore umutwe Chenzen. Is Chenzen? Nitwa Chenzen. Chenzen? From Wu? Yes. Uturuka mu ishuri rya Jingu. Who was your master there? It was Master Hua. Mwarimu wawe yitwa nde undi atitwa Master Wanga. Mwarimu Wanga. Uyu Mujapani yagizemo ikibazo. What is it? Ni Umujapani ushyira mu gaciro. Nibiki anko? Last night, in the local newspaper, Narebye mu kinyamakuru gisanzwe local newspaper. the article said that your master was killed. Ya magambo yavugaga ko umwarimu wa Jingi w'ishuri ryanyu yishwe. He fought with one of the Noguchi clan. Yagiye kurwana n'Umujapani wo mu muryango w'abani iyi Noguchi ngo aramwica barimo kurwana bipime ingufu. I don't believe it. Ntabwo wabyizeye. Musore muto rwose. Sorry. Yangana. Musore ntabwo apfuye kubyemera yari mu ishuri. Nta kindi yahise akora ku kanya yasohotse mu ishuri yari yaraje kwiga inanga mu ishuri ry'Abajapani asezera mwarimu. Iyo akimara kumva ko rwose mwarimu we witerana amakofe n'imigeri na ugorora abantu. Uko mwabigengamo umuswa nkuriya abagorora atamatama icyakubwira uzi ko n'imitsi numva igitera irimo ndabyimba kabisa nyumva. Imitsi iracyabyimbye. Kwari byacu bidatinze. Going. Giye. Shanghai. Master Hua was like a father to me. Ngiye muri Shanghai Master Wanga yari nk'umwarimu kuri jewe. Stop the occupation of None ngomba kujyana nawe. Shanghai! Abayapani nibatumira mu mujyi. Turabandimo kuraga ibipapuro ahantu hose baragenda banaga amatarake ngo Abajapani babavire mu mujyi wa Shanghai. Abarimo kubivugana Abajapani n'Abashinwa Chinese. Abajapani bari baraje buriya shaho wakuziye ngo araza kandi aza nk'uruhara. Uza ariko umuntu yakuziye. Ashobora kuza nk'intoryi, intoryi nizo ziza nizisubireyo. Cyangwa uruhara intoryi zo mu murima nizo mvuga. Uruhara narwo ruraza rwakora kagihumbu gatera imiti mu musatsi mu mutwe nishobora gukereka igihusha. Badly, I want to come along with you on your journey. Ndumva nagukurikirana nkajyana nawe no gusubiye mu ishuri ry'iwanyu rya Jingu. You know I will. When the Japanese soldiers are out of Shanghai, then I'll return. Our leaders can be very hard to persuade, you know. Then we'll Umva wakomeye tukajyana umva Abajapani nibaramuka bavuye muri Shanghai nibwo twakongera gukorana. listen to us. Jewe nta kibazo cyanjye ariko n'umuryango wanjye ushobora kubyanga. Don't hate us all. Umva nakwinginze tekereza nk'umuntu nawe wo gutekereza iby'ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe. Mitsuko, it must be this way. I have no choice. Mitsuko ngomba gufata inzira yanjye nkagenda. I have no choice na mahitamo mfite. Mukobwa muto urabeho yaragiye kureba mwarimu. Chenzen we, Chenzen. Henga tata we. Niwe tata. Chenzen yasize agakobwa ka Mitsuko arakomeza yigira muri Shanghai. Shanghai byangombwa arabifite. Abajapani kumbe barasuka ingabo muri Shanghai amanywa n'ijoro barasuka dore n'izindi ajyanye nazo zigiye iwabo muri Shanghai ni mu Bushinwa. Ikibazo kirahari hagati y'Abajapani n'Abashinwa. Dore abaturage b'Abajapani kuntu bashikiye bene wabo mugende mu batake naho tuhagarure. Chinese Kung Fu Master yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Uyu yasomye ikinyamakuru koko nawe arabibona. Ibinyamakuru byari byamwanditseho mwarimu we yarazwi cyane. Kung Fu Master n'umwarimu we mwigishije Kung Fu. Ngo yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Okutagawa niwe wigishaga Abajapani Kung Fu ngo bajye myireko amwiciramo. Niko ibinyamakuru byanditse. Tuva barakwereka umusore amaze gusesekara muri Shanghai. Kwambaye nk'ababosi waduhereje. Byaragiye kuri bagenda gusabiriza hano. Ababyeyi b'abagore rwose baragatsindwa n'Uwiteka. Nako ni abantu beza cyane nkibagize.
Please go and find someone else. We mugende mushaka undi muntu. Mugende mwanzavumba mwe mugende kumbe kangufu. Babakarani. I'm not Japanese. Oh, you're not? Ntabwo ndi umujapani. Niba uri umushinwa ngwino ndakwitwara ngwino. Sasa abanyonzi bahariya bafite utuguru dukomesha abashinwa do. Banyonga nk'abakarani ubundi hari uragenda ukicara ku ngorofani bakagusunika. That's right. I studied Kung Fu. Uje undati muri Jingu School. Naije Kung Fu. You heard? You better find a new place to learn Kung Fu. Since the #1 master died, their reputation is in the gutter. Wumva kuva iryo shuri rya Jingu umwarimu waryo yapfa abanyeshuri barimo baravayo bajya kwiga handi Kung Fu. I'll drive you there. Reka mujyaneyo ntacyo. Be surprised if the doors are closed. Musuraza gutungurwa kuko imiryango yaho irasa naho rwose nawe ifunze. The doors are closed. Yapfuye kwemera umunyonzi maze aramwirukankana niba abanyonzi ba nta kigenda. Yamwirukanganye ku igare ku kigorofani nako. N'abandi baricara hariya ababosi rwose bicara mu ngorofani. Bantu banyakariro mutagire mwicare mu ngorofani babasunika. Tekinike rega mujye muzigira muri filime Simbabeye. Aha. Ni mushobati ngo barabitangiye buri ugiye kureba witwa Gitarama we mushobati. Pupils are leaving. Bana mutoya. Don't you know? The Japanese want this place real bad. Ntabwo uzi ko abajapani bashaka hano habintu nabi cyane. Chinzen, Chinzen kumbe Chinzen arazwi. what are you doing here? Uraje muvandimwe. Let me help. Reka ngufashe Chinzen. Ngo abajapani iri shuri barishakaga nabi cyane niyo mpamvu bapangiriye musaza akicwa n'umugabo witwa Kutagawa. Yewe. Keep the change. Nawe wari kongarurira yajyanye. Keep the change. Nimvugo y'abongereza n'abanyamerika. You heard what I said. Wumvise ibyo nakubwiye? Yagiye kugera mu ishuri asanga n'intambara ziriyo. Cyagera baramwishimiye Chinzen gusa yaje ababaye. Yasanze barimo no kurwana mu ishuri baraharwanira nta muyobozi rikigira. Hari agasore yabonye. Master Nye, this place is sacred to us. Master Nye. Fight. Let's go outside. Hano ni ibanga ryacu. Master Nye niba ushaka gupima ku ngufu zacu ngo tujyane abanyeshuri tugende hanze twereka ko tukikurusha. Master Nye nta muntu utarimo kubiyongoza muri iyi minsi bose barashaka kubajyana abanyeshuri. Master Nye yasohokanye n'agasore hanze. Black up! Jonogo! Black up! Kung Fu! Master Nye baramwaye! Sinzi icyanzanye. Kandi ngo yari yaje kwipima yewe. Ngo abereke ko abarusha abanyeshuri bamukurikira. Master Nye! Charlie Nibwa! Cyagera! Abanyeshuri baginga uwo bose nirwanya. Ngiye kubigisha abigisha neza musaza bavuga ngo yarapfuye kora abanyeshuri. Undi avuye muri Japan rero twabonye ko nawe yarwanaga. Dore undi munyeshuri. Yewe data we muzinga arangubisha kaza. Ntago bazongera kunyita metero abaginga nigisha. Mumeze neza ra? Master, are you all right? Mumeze neza. Mate. Uzi ko tugiye kugucika mate. Waje ngo agiye kukurura abanyeshuri bagiwe ahubwo n'abafitagiye kumucika. Uzi ko agatanga. Looking for a fight at Jingwu. Ingangana. You are asking for trouble. If you want to fight Jingu, you are asking for trouble. Ni wongera kwifuza kurwana n'ishuri rya Jingu, urasaba ibyago gusa tuzajya tugupangira ibyago. Mwana urakoze kumupfunyikira. Buriya agira ngo yatuzaniye kumbe tuba tumupfunyikiye. Baramupfunyikiye cyane ibyo ajyanye. Udupfuti twinshi cyane. Welcome. Jameson urakaza neza. Welcome. Uncle No? Uncle Paul. I was hoping to tell you about him. Ntabwo nashatse kubwira. How'd you hear? Wabimenye ute? A Japanese newspaper. Ibinyamakuru by'Abayapani byari byanditse. They printed it with pleasure. They printed it with pleasure. Bari abaswa b'Abayapani buri banditse mu binyamakuru banezerewe. Bandika ko master wacu yapfuye metere. Chinzen bamuhaye ikaze banza kumubwira akiri ku ishuri ngo atazananirwa amasomo gusa hari umujapani waje arabimubwira. Yaje kureba mwarimu we wapfuye ahantu ari. Master we yarapfuye rwose. Umuntu arakicwa n'uburoro cyangwa se yicwa n'imbaraga ari guza umuntu kwicwa n'undi birakatsindwa n'uwiteka. Muzasaba Imana ntuzicwe n'umuntu ahubwo uzicwe n'uburoro cyangwa imbaraga n'inzukira nta kibazo. Bamuzenza ko bamuzinga ariko kujya gutanga ibyubahiro kwa Master. Fought that day. I knew something was wrong. Igihe ugenda ujya ku ishuri nari mbizi ko hari ikibazo. We all did. Twese twagize ibibazo mwarimu apfuye. Nibwo akiza asanze umurambo katorore. Go ahead now. Genda rwose ushengerera umurambo buriya abashinwa bagira imigenzo yabo umuntu wapfuye baragenda bakamupfukamira bakamushengerera ngo wari ukomeye uzahora ukomeye imyuka yetu uzayibone hano niyo mpamvu ahora bakasiriwe fashe icyapa ngaho kiri hafi aho cyapa cyanditse wiki rubanza washengerera umurambo yapfiriye mu ngufu wese yapfiriye mu mani cyapa. What are you doing? Kora biki It's our symbol for acceptance. Hey. Icyo cyapa ni kigaragaza ko twemeye ko yakubiswa gitwe. Oya nanjye singemera.
Our enemies have taken away our master. abanzi bacu bashobora kuba barimo bishe master ntabwo master twapfa gufata ibyapa ngo twemere ko yishwe muri kung fu. You have proven that now. Tugomba kugaragaza kandi ko yarenganye. Chensei nibwo cyagera yazanye umushinga udasanzwe. Arashengerera. Chensei! Hey! Arashengerera karambarangije byose arabiba. Basta the hingans. To the Noguchi. Shenzhen, revenge is... Jamuri Onaguchi. Chensei kuihorera ni bibi cyane mu mategeko. I'll break the law. Ngiye noneho kumena itegeko kuryangiza. Chensei agiye kurwana. Agiye muri ba Onaguchi nibo bantu master yagiye kurwana nabo ngo baramwica. Agiye gupima rebe kuko uwakwigishije ubundi teka bakurusha. Niba koko master banamukubise bakamwica. Biraza kugaragara Chensei nawe nibo mukubita. Ni umunyeshuri. Ako se uriya muginga. You, take some men and follow him. Mufata abasore bake yaho ngaho sha mukurikira uriya musore Chensei nataza gukubitwa akicwa nk'umwarimu. Yakareka uze gukubitwa ari kukicwa n'abana b'abantu uko akwicwa n'uburoro ahubwo akwicwa n'imbaraga sa nubwo intuza zakwica amavunja ariko gose nta wakwicwa n'inkubito z'abantu. Ugarakicwa n'amavunja. Imbaraga sa. Hello wiki. By himself? Oyo byamubwira nibyo yatatse mu Kiyapani. Baramwicuriye mu gihinga. The Japanese compound. To the Japanese compound. Tugenda mu cyicaro cy'Abayapani. Raka kumbe mu cyicaro cy'Abayapani yewe. Muchange. Wewe wa muginga. Kucanga nawe wa kigoryi. Uracanga ngo ufite fera beto mu gatafari. Barimo baracanga n'Abayapani hano barimo kubigisha. Raka kumbe harusha. Aje kureba ko master we yararwanye hano baramukubita cyangwa bamwishe mu bundi buryo. Take your Chinese shoes and I am Shenzhen. Nitwa Shenzhen. Where is Akutagawa? Okutagawa ari warwanye na mwarimu wanjye. Noguchi owns this place. Go! Miguchi ni wanyiri hano. Ni umuryango wa Miguchi. Till Akutagawa comes. Ntabwo nagenda mpaka Okutagawa mubonye. come on. Itoto. Nibwo cyawudaza wewe. Kaniri yaragatonetse. Yaragarikanze mbatoneka abaginga. Batatu. Fight. Para shakwiko Okutagawa banabwa abashaka nibanga kumutanga. Daraka. Box pemye ngumi cyarangije yoki twanagahinda cyarangu bisema menye news if yaji kubise ngumi cyakimeni ngumi box para shakwiko Okutagawa n'umwarimu wabo banze kumuzana biche sewe uzi ko ari yewe bo nakwirukanga Baraka box kick basi Hey, basi tade mwarimu wanyare. Ya hasi kahambirwa na cyara gitoneka. Abatoneka mbamare mwo katsindwa mwe. Komeje kubatoneka. Aratoneka rero agira ubanza yo wese wabanje ugapfa we. Kick barasutama. Fighter! Wadi we! Mwarimu! Wabo ni washaka. Raka! Fighter! Rwany! Ewe data we. Hey! Jerry Bastard. Shaka umwarimu wanyu nimushaka ariko ndabagabanya kubyo namupfunyikiye hari icyo amuzani dore barimo baragabana. Yewe data we akuye minu nyama yokotsa. Akuye miyokotsa. Yo muteza ndo box. Yewe data. Wait. Where is your master now? Where is your master now? Umwarimu wanyu ari Okutagawa. Ari dore umwarimu bavuga ngo wakubise mwarimu uyu nguyu yaramwica niwe yashakaga. Mwegera inyuma abaginga sana mwegera inyuma. Uri rekanze mwice nkuko nishe mwarimu. We shall challenge each other openly and fairly. Turarwana buri wese abireba. If one of us dies, umwe napfa there will be no revenge. Hatazabi ibintu byo kwihorera, atazagira ujya kwihorera. Sibyo? There will be no revenge. Arabo bahagiye kurwana mu Kiyapani. Dore baba kuvuga ngo yakubise mwarimu. Ibinyeshuri sha yarabanje bigabanyaho. Yari yazanye umuzingo uhagije mwarimu ari cyamusigiyeho. Katuze turori. It would be his wish for me to do the same. Mwarimu wanje ni baramukubise. Nanjye ndashaka kugira ngo ndebe kwa nkubita. Nibwo ndi bwemere. Raka Okutagawa. Shenzhen. Nagupfunkire ga. Go. Okutagawa. Mutiranje cyane. Aranonetse umuginga aranonetse kabisa. Yaramutonetse sha. Muginga sana.
harararara yaragitonetse Jerry dufite amaboko ntabwo cyakoresha cyane gusa Jensen yageyo tangiye kumuha ku bya muzare aramudomo we akurura urugutu araga akurura urugutu imbere y'abanye mwarimu burya waratubeshyaga nta n'icyuzi yewe mwarimu mujyari cyadata we yazanye byinshi yo gatsindwa nakitwa n'uburoro avumbuye ko yamuzaniye umuzingo uhagije Bijari uko umugabo gukubita ukumva amava konyoka yewe ntabwo wigeze ukubita mwarimu Daka Oktagawa intoki zirebye nari mwari kombo intoki zirebye reverse bana banje mwahoze niki n'amavi nduva yagiye inyuma Daka Tagawa yaramukubise mwari ubuse ninde wagutabara wundi ko natwe wabonye ibyadupfunyike bose yabaye nta numwe wakwisheta Japanese citizens and those with special passes are allowed. Hano abaturage b'Abayapani bagomba kwinjiramo ndetse n'abashinwa batumiwe. You heard what he said. Muravugisha ukuri Chenise ni mwamubonye azana. Where I saw him going. Tena mwiboneye yinjije kabisa amagazi hano mureba. Yinjije nk'umupolisi. There he is. Nguri aragarutse we. Nguri. Tell us what happened. You Japanese? Uri Umuyapani? Chinese. Ndi Umushinwa. You Japanese not Chinese. I don't know. Araka commando. Attention! Kwitegura bari baje ku mafarasi bakomeye cyane hari umugabo wavuyeyo muremure sha mugabo ukuze sha ari abantu bakora rwose ukabwutira umuntu wakuze habayo nundi nawe ni mukuru arabasumba bose arabaruta ni mukuru cyane dore ukuntu abandi bareshya. Is there a problem? Sorry, ikibazo. Sir, not at all. Why nta kibazo gihari boss, nta kibazo gihari. Mr. Ambassador, it's nothing. General, menya ko ambassador nta kibazo kirimo. Yes, sir. Gaho ni mubure. General, yinjiramo indani, azanye n'uwitwa Mr. Ambassador. Ni march. Mutangire. Command. Ibishinwa birareba. Okutaka mwarwanye se namukubise. And to meet me and the others tonight at Master's grave. Right, I'll go. Ndashaka kujya mutegura abandi basore twerekere ku gituro cya Master wacu mwarimu wacu. Kubera iki se kandi mwarimu wacu nabwo yigeza kubitwa n'unya mugabo witwa Kutagawa. Yavumbuye ko mwarimu atigeza kubitwa. Bajya ku murambo we. Bawucukumbura aho wari uri. Inama rero nabagira nubona apfushije umuntu utabyizeye neza ujya gucukura umurambo. Bavanye umurambo. Yawe tatu yaranutse. Go ahead. Komeza udusuzumire ntabwo yigeza kubitwa ngo yicwe uturebere niba baramurose. Yeah. Yeah, that way. Yes, sir. I'm a doctor, not a pathologist. We ndo muganga jewe ntabwo rwose ndi umubazi w'abantu bapfuye bakabura. Uko aranuka kurusha umusuzu. Muganga ari hano fake. Them. Yeah, mama hagaritse gatoyi. What are they doing here? Murakora cyane. Uriya munyeshuri wawe. Wewe nk'umupolisi ngo muri mu bice. Tenzin believes that Tenzin yizeye ko poison him. Mwarimu ngo he was poisoned ngo baramurose. I can't believe that he was. Tenzin wacukumbuye koko n'umuramukurayo. Nikomeze. If I beat Akutagawa easily, he would have done it also. If I could beat Okutagawa easily, niba nakubita Okutagawa binyoroheye na mwarimu yari kumukubita. Time he got hit really hard. Hakuriya mwana yakavanye umurambo buriya no gushinyagurira umupfu. Uzi ko n'umuzimu utaryama mu mahoro. Mwana wanjye. Yavanye agashoka. What? Take this. You'll have to kill me if you want me to stop this. You have to kill me if you want me to stop this. Mugomba kubanza kunyica aho kugira ngo ndeke kubanza gupima mwarimu ko yaroswe. Hose mwana mutemese koko cyangwa. Ngihorere. Abwiye aho kugira ngo bamubuze kugira ngo arebe ko mwarimu bamurose. Bagomba kubanza kumutema. Baramuretse ntibamutema. Avanayo do urwagashye. Yewe tatwe mwana wo. Wewe uraruka nk'intuza nk'igisogororo cy'ingurube. Mwijima nibo bashize hakuno niba ari muri Kanyanga niba ari muki Dr. arapima. Thoracide, a most deadly poison. Thoracide, a most deadly poison. Bama uburozi bwa mbere buruta ubundi gukara. Could have done this. Ninde abikoze?
It's up to you to find that out. muri aka kanya ni inshingano zawe gushakisha ukamenya ninde wamurose. The master needs our help. Jewe icyo nashakaga ni ukugira ngo tumenye master ko yaroswe. Muri aka kanya murabona ko umurambo we ukeneye ubufasha bwacu, mureke dufashe umurambo. Couldn't have beaten him so easily. That's right. Now we have to find out who did it. You know, Oya buriya turaza kumenya ninde wabikoze. here, otherwise we wouldn't even know. Cyane zari yataza ku bantu ntabwo twari no kumenya. Bose bagiye mu kantu, baguye mu kantu baribaza ninde warose mwarimu kandi ari muri bo hano. Someone would do this. Ninde wabikoze ra? Somebody slipped him poison while he was outside the school. Impossible. He stayed inside the gates here for 1 whole month. We were right beside. Mwarimu yavuye hano ajya kurwana, twari kumwe je naramuherekeje. Ninde wabaramuroze wamuraze yamurogiye hano mu kinga sana. Wiki. Kuba mu kantu. Ah, Chappé. Yeah, ngwino hano. You cook for master sometimes, didn't you? Watakiye mwarimu igihe kirekire wigeze mu iki nari nibagiye icyo nari ngiye kubaza ngo yaragiye kubaza umuntu babana ngo wigeze umuroga atekereza kubana n'umuntu ukabaza umuntu ngo yewe niwe waroze iriya muvandimwe wacu wapfuye ejo bundi yishwe n'uburoro nako n'uburozi. So now you want to start slinging accusations? Bicucu mutajya gushinja hano murashaka kuvuga ko ari igihe ukuri igikoni ntiyamuroze se. Go search my kitchen to see if there's any poisons in there. Go and search my kitchen and see if you can get any poison in there. Ngo mujye mu gikoni cyanjye musake mureke ko hari uburozi buri. Mugende se. Baginga sana mutangira gushinja nasoni mwabana imyaka yose mbateke ntimwakuze mbareba mwabigoro nimwanganaga imishwi y'inkoko mbareba sije bababyaye. Like me? Tewe. It might be the cook. Urakeka n'umutetsi. Cook has been around a long time. Oya uriya mutetsi amazani igihe. He has been here for a long time, this cook. Umutetsi amaze igihe kirekire ntabwo ashobora. I'm responsible for all the food that we eat. Ibiryo byose murya ni njye. Every bowl of rice on this table. Gateri kose muporeza njye ugateka. So why don't you accuse me directly? Face to face. Mwashinjije mbone nkubone mukareka gutama ubonga neza ngo. Mwari murata ntabwo wigeze uturoga muze. Food could be poisoned. Ibyo biryo bishobora kuba biri mu burozi. Since we all eat what master ate, why aren't we all dead? Oya ibiryo mwarimu yaryaga niwabitekaga natwe nibyo turya. None se kuki twe tutapfuye? Yamajije ikibazo. Oya no kuvuga ngo yahisemo umwe uwarozwe n'uwari wahiswemo kandi uwamuroze ntabwo yitumye ahubwo baramutumye. Byanze bikunze tu kuko uwarozwe we byanze bikunze yahiswemo. Twebwe turimo turareba filime, iyi filime niyo nabahitiyemo ni ukuvuga ngo nawe yahiswemo namwe mwitumye ikintu cyo kuza kuyireba. Katurore. Then what? Then we'll know who did it. Bashatse kumenya ninde wishe mwarimu. Iperereza ryabo ritangiye. Chensen ntabwo yaryamye imyitozo yayitangiye busubuye. Bandi banyeshuri barareba. Ariko uzi ko tubonye umwarimu ukiri muto wangu. Tubonye umwarimu komedoro wari warazimbuye mwarimu nawe umusore muto. Chensen! Wacha shatu banayo sigarane shatu. Yewe data uriya mwana afite rasoro kabisa. Menya bije. Buriya afite isheke mu kaguru. Barahwihwisa. Chensen! In Japan. Mwana yabyigiye mu Buyapani se cyangwa. Uyu mwana rwose uyu mwana arasa na sekuru rwose nubwo sekuru atazwe. Let's do some sparring. Yeah. Let's go. All right. Come on. Twagira ngo twigishe muze tugende babanje muri tize zo kwirukanka. Uyu mwana raka. Johnson yari yaragiye ku ishuri. Yavuye ibyari byarananiranye mu rugo nako ku ishuri bya kung fu. Yaragarutse abanyeshuri bose basubira mu kwiga. How Johnson? Power, precision, and don't forget about speed. Umuvuduko imbaraga. Icyo ngicyo ni ikintu cy'ibanze rwose. You begin to develop a fighting mode. Si ibyo gusa kandi utangira kwiyumvamo uburyo ugomba gupima umuntu. Cyane cyane yagiye kukwataka wowe ukamenya uti uruhande rwe ngomba gupima ni hano nta handi rero aho ni ku menyo ugapima ku zuru ugapima mu jisho no mu rwagashyi. Harimo arabigisha ukuntu bagomba gupima. He hits you. Kandi ubavuduka rwose urabonye ukuntu bigenje wumvisha ari nk'iki ni nk'umuyaga nkuba kabisa ni nk'umuyaga nkuba. Ngome yaraje itemucaho. Yeah, we want to study with him, okay? Students here must learn from Tingan. Aya abanyeshuri hano bose bagomba kwiga. Sentence. Mugomba no kubanza kwiga gufata ku faranga mugatanga ariko nta nubwo ari Chensen ugomba kubigisha. Form. Raka Chensen kumba abanyeshuri bari batangiye kuryoherwa. Go on, kick. Pima. Yewe menya cyaranyoye urwagwa ruhagije ikingiki. Ruracyakirimo. Here. It's very simple. Uyu mugenzi wari barigisha ariko na munyeshuri kimwitayo bose barirebera Chensen abari. Chensen bishize mutima. Okay. Bana twabikora kabisa twabikora abandi banyeshuri nabo baraje. Get set. Ngamfasha neza nkwereka ibintu biroroshye cyane. Chensen. Afashe safari agwenya kari. Aje ku. I mean, Urumva umeze neza wapi kabisa nuva imitsi y'akabuno rwose icitsemo kabiri. Nta n'umuganga uvura iyo mitsi rero. Uzasaba Imana ntizacike. Wowe ucika wajya kwivuza bikanga. Ushobora kumugara burundu. Chensen.
yari yarayigisha abanyeshuri. Kumbe wa musore yasanze ari umwarimu wasigaye yarazimbuye teacher yarihebye nta kindi yakoze yigira mu miswa nako mu migina. Imigina n'ubundi turukamo imiswa ariko byose ni kimwe. Yagiye mu migina ntabwo ari mu miswa. Sheni karamesheri w'ijoro rimwe. Hako sheni karamesheri uzaza ryari? Uzaza twongere dushereruza imwe saa imwe. Wajya kugira umuntu akasheri wawe sheri wawe umunsi w'ijoro rimwe ati sheri ubwo wacaho yazongera kubona sheri nuko gushereruza umunsi umwe gusa ubundi ugahita ucaho. Hako sheri karamesheri kirya kuno cyari kigiriye mu migina nako mu miswa mu migina barambwiye ngo no kubivuga da baye abantu ntago bakitwa mu migina mu miswa ni hari sheri karamesheri. I want to know everything they're doing. Shaka kumenya ibyo bakora byose. I want to know everything they are doing. Hakuno hari umujapani general ahereza ambassador uyu n'umwambasaderi w'umujapani nawe uri mu Bushinwa. There will always be traitors who will try to go against us. Bari abaswa bashobora kutugambana cyangwa bakenda kuba baturwanya. Kuva umwarimu wabo yarapfuye ntibabyumve batangiye kumbe dore okutagaho wa wundi wakubiswe yaragajije maze nawe ajya mu nama irimo general irimo ambasaderi w'abajapani. Maybe you'd be too tired or even too embarrassed. Naketse ko wategwa nonewe. No one wants you around here. Wadushabeje nta no gushaka hano. I just wanted to know about the autopsy. Nashakaga kumenya ibyo bamenye kubijyanye n'uburozi bavuga ngo baramurozi. The Jingwu master. Mwari mwa Jingwu. Master Hua. Maître Huang. Was he poisoned? Ese koko mwara yararozwe njya kurwana nawe bari bamurozi. Sir. We mudusize mwebwe tubanze tujye mu mabanga hano. Abandi bava mu nama general na ambassadeur basigara n'iki ngiki cyarwanye na wa mu master gapfa. Something they can't hear? Ni gute mwambwira ngo njya kurwana n'umuntu kandi yararozwe. You poisoned the Jingwu master. Wararoze Maître wa Jingwu wa mtenari. Ngo mu rw'ubdomo wa kigoryo cyangwa mite nkurashisha makuru tu hano ndabafite benshi cyane abasore hanze nababwira bagakora samasasu menshi cyane wajya wona imvura cyangwa umuyaga nkuba. My friend, wa muswa destroy the fist of legend. You couldn't. Uriya musaza yari afite ingumi ngo yitwa Fist of Legend ingumi y'inyabigo. We did it ourselves. Twakoze ibishoboka twabonye gutaboshobora. Muramuroga. But you must admit, he gets the job done. You have no conscience. No, wihangana. Samurai. Ndende umusamurai ndi umuntu wihangana. I thought we would do battle. Sinjya memukana cyetse ko umugabo namukubise kumbe mwari mwamuroze. Kizanye umutima mu. Made them sick with your poison. Mujyana n'uburozi bwanyu abantu babaroze gusa je nagize muri abagabo. Ha! Yeah! God General! General yazamuye umugabo! Menyera ute General Bazi. Dore ambasaderi yaguye hasi. My spirit. Ambasaderi yikanzemo. Nothing to do with honor. Wamuswa we ntuzongere n'ikindi gihe habe na gatoyi kandi ni wongera uzambona wa murambo. Yewe data we mbega abasirikare we. Ambasaderi cyane umusivile yari umwe wakubeta n'abasirikare barakorana ariko nagarase. Raka imyitozo abasore batangiye kwitozana nijoro. Mu ishuri rya Jingwu. That's right. He would have found it impossible to breathe at all. Do you still think someone from Jingwu did it? Jatekereza kuri Jingwu arimo arabaza wa mubundi yitwa Uncle Po. Shenzhen, why are you here? Shenzhen. Uncle No, what are you saying? Kuchuri hano. Uravuga iki? For the last 2 days, all of the students here have done nothing but admire you. Iminsi mike yumaze hano abanyeshuri nta kindi kintu kirimo kubanezeza kereka kukwishimira. Mbese umeze nka yanga ageze Nyakariro. Ting-an feels. Shenzhen. Everything that you've been teaching goes against what Ting-an has taught. Ibyo wigisha byose neza bijyanye n'ibyo mwarimu yigishaga. Ibi byose ni byiza cyane abanyeshuri bagukunze ariko ntabwo twifuza ko unanirwa amasomo yawe nawe. That Ting-an is still the only master at this school. T-onu ariko niwe mwarimu w'iri shuri niwe mwarimu yasizavuze ko agomba kumusimbura. Wowe rero akomeza kwigisha abanyeshuri bagukunde usanga ushwanye na T-onu. Ndakwinginze reka kubigisha T-onu akomeze abigisha. None se mureke nubwo yabarogerega ntacyo abigisha yabahuburozi ntacyo. T-onu ni wawe ni mukanya ruri kumwe na cyashiri barimo gushereruza. Are you going jogging? That's right. At this hour? Uya mu myitozo so I'm going jogging. Jogging ni ukujoginga uko nguko nyine do tize busubu yajendikiye muri tize. Hey, slow down. Yeah. Yewe mwana bite? Look, they all want to nazanye bakangufu bose bakarani binana ko babanyonzi bose dore abanyonzi mu Bushinwa yewe mama shenye wicara mu ngorofani bakagusunika. Bose baje muri tize nawe kumbi ibigabo shayi babikomeye utuguru. Uya ngo nabyo biri muri tize nago bizi ko bizihoramo. Kigutwara kirukanga mpaka bakikujyanye. Bakiraho.
Kutagawa, he's dead. Kutagawa yapfuye. Kutagawa. Chenizen byari byanditseho ngo Chenizen kwihorera n'ukwanjye. Chenizen ngo yihoreye. Aragenda yica Kutagawa kombo Kutagawa yishwe na General. Don't do this. Mwamurata kujana we. No solution. General ntabwo kurwana niwo muti. General. Batake cyangwa General ntiyavuze. Kombo General niwe weshe cya kigo ryarangije ajya kubekera Chenizen. Ikigabo barangije kukica bakeneze ku ishuri rya Chenizen. Muri abajapani kuno bateye ishuri. Chenizen yagiye kare muri tize twamubonye busubuye yagenda yirukanyira muri tize n'abanyonzi baramukurikira. Abanyonzi b'ingorofani. Kombe dore wa wundi waraye hanze yiwe. Yaraye mu basheri. You've been gone the whole night. Ijoro ryose kutanu hani. Nari nagiye gushaka abakiriya n'abantu tuzajya dutoza. Baragiye gushaka erega ni diri, baragiye muri diri. Komana wagiye gukora izihe diri se? Ni diri ndende. Kombe diri yarari mutwe turazizi. Akiraho kuno hari cyarungurukaga kirimo kumva ibyo bavuga. They're here! The Japanese are here! Japanese are here! Abajapani badutaye we! Bamwe mu muryango witwa Kokai. Abakokai bateye. Lynn, go and get the police. Hurry up now. Genda uhamagare polisi mingi. Genda uhamagare polisi nona mingi iruhanga. Raka. What do you want? Shaka Chenizen. Him over. Umuduhi. Then? Hand him over. Chenizen. Impossible. He might be outbeating someone. Karate master or samurai? Wigica karate mweboretse basore mweboretse kurwana dore ukuntu bwikwiga cha Chenizen ashobora kuza kubugorora izina amatama zagorama. Katurori. Uguriya musora gukubita ukajya wonikamye kugonza. Cyangwa gari ya moshi. Hey, give it to me and I'll prove it. Mumudu ya Chenizen turambagaragariza ko yishe master wacu. Try your weapons. Mugerageze n'intwaro zanyu noneho. Basore! Nishinwa zivayo. Abinyuma barafunza afungirana n'Ibijapani. Byanga ko fungirana. Raka. Fight. Ugamba indani. Ho! Bashinwa biyagasaho. Shinwa biyagasaho. Basi tadu. Yewe! Bashinwa! Biyagasaho shaw! Fight! Giti! Bati giti wa mujinga. Bajya kwivurya mwarimu. Ugamba kumurabo wa mwarimu aho ho bamushinguye. Ugamba! Ugamba we! Bakira kumbe polisi yari ije. You are not arasa umuntu wakigoryo. Yarashe mu kirere ibirahure byandi birameneka. Apolisi barinjira. Hold your fire. Hold your fire. Fata imiriro yanyu, hold your fire. Sabers. Subizemo inkota sha. You Noguchi students, go home. But why? Send them all to jail. Then I have to arrest you. Bajyana muri gereza, bajyanye muri gereza namwe nabafunga. Nimwarwanaga mwese. Chen. Turashaka Chenizen. Some respect. Nyereka icyubahiro. Kiramuseka. Bullshit. Umwanda w'ikimasa. Bullshit. Chen! Chani! Chenizen yaraje bose bashaka kumurwanira. Nobody move. Ntatagira uva wari. Yeah? You will shoot me if I move? Uranda sasa. Not me. Sijewe. But my pistol might misfire. But my pistol might misfire. Ngo imbunda yanjye ishobora kwibeshya isasu rikavamo narashe. Muze ari hano. Chenizen mumfata. In connection with the killing. Hey, why me? Nakoze iki? Let's go.
tumujyane tujye kujyana mu iperereza wa muginga witurebe ko wishe umuntu koko polisi sibwe mukuru baramubeshyira abaswa mwaraza kurenganurwa ndabizi ubutabera burakoze n'inshingano zabo iri ya mbere bamujyanye nyuma y'amafera bito ngo we nyuma y'amafera bito Shenzhen Don't worry, it'll be okay. You'll see. Hey, nimugire ikibazo biraza kugenda sawa. Captain is in charge. Captain is in charge. Captain niwe uyoboye urukiko mu byemere. Captain nawe yaraje abicara uruhande ni umushinwa. What are you doing here? Kora ibikiyano kabisa. Sorry, the judge. He's so unreasonable. Nihangane kirego bakinguye abayapani sabana. Ubu rero murabeho rwose mwirwarize musaba Imana gusaba tamukubita inyuma y'amafera betu Burundi. Kapite, waje ukagira ijambo vuga se. Murabeho. Captain yarabataye. Chenze nagiye agira ngo mukana. Nyunda arayivuze bapfunga imiryango. The court is told that the prosecution will present 4 witnesses. Urukiko rurategetse ngo abashinja bafite abatanga buhamya bane. Each of them witnessed the defendant commit the murder. Naramubonye rwose nuriya wishe umuntu. Where did these so-called witnesses come from? Ako se bari batanga buhamya baturutse. That Master Akutagawa, right through the heart. Yije kutagawa yamuteye igipfunsi ku mutima neza nirebera. Recognize his face. Are you sure? Uravugisha ukuri? I'm certain. Cyane naramubonye yewe nari ndaho ngiye kubona mbona How many fingers do you see? Izino kini zingahe? 9 icyenda. Wait a minute. 6 esheshatu ngo ne esheshatu. You moved your hand. Can you come closer? Uri muragira ukubako kaguhindura wanyegereye se kumva urugo rutareba narwo rwaje kumubeshye kumushinja ibicoco biramubeshye nabyo kahambirwa uruntu rutareba narwo ruje gushinja umuntu. I was at Jingwu working with Bushin. Nari mu ishuri rya Jingwu. Bushin's testimony or that of any other Jingwu students cannot be trusted here. Abanyeshuri ba Jingwu ntabwo bakwizerwa. Nyunda arayivuze. Ntabwo bazanga batanga buhamya. Yewe bavuze ko hari undi mutanga buhamya wageze. Your Honor, nyiri cyubahiro. I'd like to call a witness now. Duhamagaye undi mutanga buhamya. Your Honor, Chinese testimony cannot be trusted. Ubuhamya bw'abashinwa ntabwo twabwemera. Oya ni umuyapanikazi. She's a Japanese. Ni umuyapanikazi none ugiye gushinjura. Ni umuyapanikazi ugiye gushinjura urumva ko mwene wabo rwose agiye kubavamo agiye kuvugisha ukuri. Kumba agakobwa kanje ni kakandi biganaga. Bahirukana zamani shawo. Bakiri mu ishuri reka tuze twumva ukuntu kabeshya ngo nimugoroba ukari gahari. Nubundi nabandi bazanye nabo babeshyaga ni kimwe ubwo byose se si kimwe uguhaye nawe uramuha yaga nako kaje kubeshya. Now miss, please identify yourself. Isobanura. My name is Mitsuko Yamada. Banyita Mitsuko Yamada. My father is Minister of Education. Data ni Ministry w'amashuri muri Japan. You heard the suspect say that he was at Jingwu at the time. Uriya yavuze ngo ari mu ishuri rya Jingwu. I do not agree. Ibyo simbyemera. Yacetse ko nako kamugambaniye. We went to a hotel together. Twari mu hotel nge nawe. Spent the night. Ijoro ryose twari kumwe. You and Shenzhen? We na Shenzhen. Cyane rwose cyakubwira ibyo twari yewe data we. Shenzhen ni umugabo nyene ari kuvura nijoro kukaganira kigabo. Isn't it possible birashoboka you fell asleep, Shenzhen could have left? Ushobora kuba waryamye Shenzhen akagenda. Ntabwo twaryamye ijoro ryose. Wiki? Didn't ever actually go to sleep that night. We did go to sleep that night. What were you doing if you weren't sleeping? What were you doing if you weren't sleeping? Mwakoraga iki se niba mutari muryamye? Shenzhen and I are in love. Turi mu rukundo. Yeah, that way. What does she mean? She meant they were fooling around together. Ngo bakomeje bigira ibigori ijoro ryose buriya nicyo gishatse kuvuga. Mu rundi rushinwa hari. Kimwe kiraje ngo buriya bakoraga iki nijoro ngo buriya igikobwa kiravuga iki. Ngo ya ngo babigiraga ibigori ijoro ryose. Besides, waste of my time. Case dismissed. Nakoze kuza kurega ubusa mwogambirwa mwe mwangeze igihe cyanjye murakakubitwa n'inkuba itagira amazi murakakubitwa n'inkuba y'izuba ikirago nyundo yaragitetse general afa yarakaye. Pathetic fools. This isn't over yet. This ain't over yet. Ibi ntabwo birarangira. Ntabwo birarangira. Ambasaderi kubwo kaje kuri Shenzhen kishimye. Aje bateye inganda shahu. Wapi na karinganda ni watatu. Igikorwa cyarabeje. Urutare rwavuga ko gateye inganda wapi ni watatu na karinganda ahubwo ni bwana nendaga kuyiza niyo bibeshya gato. Bwana karyige bwana kagira seti babyita iki? Aha. Babyita gufata ku ngufu. Iyo unafite bwana yiturufu nawe ufite seti uba bwana gakubita uwiturufu babyita harya gukorikira. Nyena ari kubatakira kabisa. Not to fall in love with a Japanese woman.
ntabwo bishoboka uyu muyapani kazi arajyanye. What do you suppose the master would say? Uravuga master yaza kuba ari muzima akakubona n'uwo muyapani kazi ko atari mwene wacu ari ubundi bwoko bwitwa abayapani yari kuvuga iki? Greatly dishonored by the Japanese. Iri shuri ryacu ntabwo twakwakira abayapani rwose nawe urabizi. Reba ibibazo dufite n'abajapani. We must give up all ties with the Japanese. Tugomba gutandukana burundu n'abajapani. Give up all ties with the Japanese. For once dishonored you? Haven't. Shenzhen. Now that's a foolish mistake. Finish school and then find a wife. Brangize kwiga ushaka umugore. Find a Chinese wife. Ushaka umugore mushinwakazi. Mitsuko had to give up everything for me. Mitsuko yemeye no Home and her family in Japan. Gutanga ibyo byose. She even lied in court. She even lied in the court. Nabeshye mu rukiko umukobwa Mitsuko. Born to lie. Yego ko mana nonse ko tujya twumva ngo abayapani kazi nta kindi bakura bazi kubeshya. Ngo Japanese are born to lie. Not welcome here. Nta mujapani kazi twemerera ko azahana. She can leave by herself. Or you both leave Jingwu. She can live by herself or both of you leave Jingwu. Yagenda umukobwa wenyine cyangwa mwembe muve muri Jingwu mu ishuri. Bareka bakome hano. Bana ari umuyapani kazi genda sha abayapani se nindubaye kazi hano. Pungurudamo abantu pungurudamo nawe. Yamwe mwabasikomo. Batangiye kurwana kubera Chenzi. There's something that we have to decide. Hari icyo tugomba guhitamo. Or Jingwu cannot go on. Jingwu ntabwo yakomeje. It would seem you and I are in a battle. We nanjye turi mu ntambara yo kuyobora Jingwu. I don't know what you mean, Tim. Sinzi ibyo uvuga je sinshaka n'ubuyobozi hano. Umva. Listen. Umva. If you want to be in charge, then fight me for it. If you can be in charge, then fight me for it. Niba wumva ko wayobora Jingwu ndabona abanyeshuri baragukunze ngwino turwane. Nunkubita. Uyobora Jingwu. Itegure. Aba busere bombi sha bararwana. Aka ko twakabonye ko kubita abayapani kariya kagenda ko karakubita. Jenzeni. Abana noneho ibi ngibi babyita sisubiranamo baraka Jonugo azanye zimbata kaze mukubitisha izigiharo umuginga cyangwa izikintu igiturumi hari bizimba birya imbata nawe kubitisha izikinya hamwe sha raka fight bashaka kureba nindi urushundi ni ugomba kuyobora ishuri fight niba baye shuri bakuru araka Jingwu school shuri cya Jingwu musare baze ntabwo agwa basitade ntabwo agwa basitade basitade fight karamudomo baranyirigise buriya ndabyumveshe nawe itaza n'umushinyi umunyeshuri yaravuye no mu ishuri muri Japan aramwegera baka Shenzhen neretse ko byose bishoboka tereka ko byose bishoboka ntabwo urumva se ntabwo uransoma we wansomye cyaramwubikiriye kiramudama muginga sha muginga tumye nkubita akabuno hasi imbere y'umugore madame ihangane madame Jana kintu cya mbere kibi kiba nk'umugabo gukubitira imbere y'umugore wawe cyangwa twana twawe tuba tuzi ngo papa niwe mugabo ukomeye ku isi kurusha abandi none madamu mutari kubisa umusore maze ya tekinike ni yihera ni ya nyiramuha atagiye kwitabaza tekinike menya ari yimbwebwe tu azanye tekinike yimbwebwe niko wambwebwe amutangiye wowe inyungu zanyu mwazinjiye iyi filime itangiye kuva mwatanga yani mumbwire ko mutarunguka gamba fight kadom ntabwo kumva we fight fight agent Shenzhen kick yamuvushije n'amaraso umusore ntabwo arumva Shenzhen ni wareba nukuwe Shenzhen baramuha kick mujari we pasi tadimi yangwe tati yakubise umusore kubise umusore maze anahagurutsa bura balance mu kirere Chen yara
kamisi yewe data we umugabo ahise arwara pararize arwaye pararize yewe pararize yereye menya ari mu kabuno we menya ari mu kabuno pararize ahise arwara pararize turuka mu gatafari. It's yours. Take Jingwoo. No! Janshuri rya Jingwoo. Na Jingwoo nshaka. But I won't leave Mitsuko. Gusa Mitsuko ntabwo namureka. We have to leave together. Then I guess it's goodbye. Uyu mukobwa ngomba kubana nawe ubu ahubwo ndimo ndabasezera ngo goodbye. Ngomba kubabwira goodbye. Yumva gatatu uyu mukobwa ahuze umuntu uza mu rukiko akabeshya ngo twari kumwe ijoro ryose bakagukuraho icyaha cyo kwica umuntu. Uramutse umwe mukene nawe waba uri umugome. Agakobwa yagomba kujya kubana nako nubwo umuryango wabo batakemera ngo nakajapani kazi ngo nasano bagomba kugenda n'abajapani. Yagomba kuva muri iryo shuri. Man told me it's a real mess. Ko yakavuye muri rya shuri yererekeye barakwereka bagomba kubanza kujya gucumbika dore umukobwa dore kano gatafari gashukuye. Ntako mubona. Any rooms? Sure. Hari ibyumba birahari. Ahubwo murakaza neza. Ufite ku note se. Ibyumba birahari. Oh, she's Japanese. No Muyapani kazi. Not in my hotel. Ya kada na Muyapani kazi twagoze na hotel yanjye naba. You understand? Umva ihangana sama faranga. Jensen, he's a traitor. Umugambanya ari kumwe n'Umuyapani kazi. Mujyana n'uwo muntu wagasura nk'akisiha. Genda wembu itwite muvane hano. Tangira kwiruka niyo muntu wagasura nk'akisiha. Come on, let's go. Mana nyagasa numvise ikintu banyise ngo twite ubuse ndatwite. Tugende. Oh, ni mwene wabo wa Bogota Rabam. Mwene wabo wa Bogota Rabam. Umukobwa wese amukura ngaho. Dorano bagiye kwibera buriya nta cyaro kiruta ikindi mama shenge dorano bagiye gutura. Izaje bari saro imvura nigwa abashyitsi tubirukanye bise hariya mu muririmbo. Bagomba kurara mu muririmbo dorano hari agasima nibo bazajya bicaza abashyitsi. Mbega imikasiro ku iduniya. Bakira wowe na madamu bari bagiye kwibera habo bariganaga. And there I saw it. Mwana nyagaza ni mbonye imbeba. Sheri, uze niba utinya imbeba abana ntibazatinya abana b'imbeba. Madamu aratinya imbeba. Uri abana bashobora kuzatinya abana b'imbeba. There. Ago Sheri. Mudata we. Don't see it. Ko nayo mbona se. Nani ni hano. Ikobwa cyazanye umutoto hano umugabo yibereye mu bibazo dore hano agiye gutura mu byukuri n'ahantu yabaga dore akazu naka ibyatsi shabo uzi ko aka kazu ushobora ba abantu batajya bakara ibirenge ushobora kuryama ugashiduka imbwa zakujyanye ibirenge kubera umunuko. I was afraid of them. Nazitin. I'm sorry. Yangana. I thought you'd really like it living here. Nachetse kukunda kuba hano. I'm sure I can get used to it. Hari nzamenyera sure I can get used to it. Uyu mukobwa se ni ministry w'amashuri muri Japan ariko dore hano bagiye kwiturira. Full here. Umva. No, you'll be very happy. Nachetse ko turamutse tugumanye ahari bw'uzanezerwa kurushaho. Neme no bagenzi banjye no kwishura imvayo. Ndemera dore ahantu tuje gutura mu buvundere wenda hari icyo ubuzima bwazakomeza baje kwibera mu bukozo. Why not? Ubukozo ni bya bintu bimeze nk'ivu biba mu nkono y'itabi hagati y'uruhombo n'inkono. Itabi hamwe ibintu byitwa ubuvundere. Ni nabwo bukoze. Utabuze ubwo si umunyarwanda sikegari we. Abibwo bene iki? Kicwe n'uburoro. Cyangwa imbetezi urakarya ibikatsi biguhagame. Chenze niwe na madamu bari hakono ibyishimo ni byose umudamu atangira gutaka inzu yabo mama je tekereza inzu y'ibiragore. Dore kibambasi. Mana yagasa ikirekanye manike hano kuri noza kuri bloke sima. Ntacyo. Bloke zimazaye ko ari ibirago bagiye barakikiza bubaka inzu. Heard from Tingon? Aba, Mezoa. Tingon uzawari. I knew it. Mana yagasa. It was hard for him to lose. Yageze amasoni kubera guhomba. They were really close. Tingon's pride is still hurting. Tingon icyubahiro cye buriya cyarashaje. What's to do? Forget about our school's future and our good name? Who someone challenges us? Hey, who else can teach? Chung and Biu. Were we to receive a challenge? She told me to come home. If there's trouble, you'll be safe here. Mama yambwiye ngo ni naye mukobwa muto nugira ikibazo hano aza kuburinzwe. Watch out for our people. Barashwanye none nta n'umurinzi babona ushobora kurimba ishuri bakira aba bajapani baratera. Bajapani baratera.
You Chinese are wasteful. So few of you, and all this food. Yes. We're here with a proposal. We are here with a proposal. Let me look at it. The great Funakoshi, a sensei, issues a challenge to Jingwu. Umukuru wa Funakoshi yasabye amarushanwa n'ishuri ryanyu rya Jingwu. Umukuru wa Funakoshi ni umujapani mukuru. Arashaka amarushanwa n'ishuri ryabo rya Jingwu. Ushaka amarushanwa nindi. Baje gusoma urwandiko ni proposal ni kifuzo. For this fight, we need Shenzhen, not Master. He's gone over to the enemy. Hey, you'd better watch what you're saying. Or what? Get out there and find Ting An. Kumbe hakuno cya gisaza kibatekera niba ari cyo cyarazo wa musaza kirimo kirareba wa murambo w'umuntu wapfuye. Uncle bamusanze muzatatetse uwo munsi. Muze asa n'uwihebye. Yewe sande. Gwino gahama, gahamanya. That's for sure. Niba uzarwana n'abajapani batujishabye mu game marshon. So what's going on? What's going on? Where's the money? Where is the money? Amafaranga ari. Bakivuga iby'amafaranga babona hari abahita. Abo bombi n'abatetsi. Try to show some patience, all right? Tusa. If I wait much longer, they'll discover me. No. How will anyone know? No, it's not traceable. Not to you or me. Dr. Matsuwa, didn't I? You did your job. Please take over. Then we'll be set. Then we'll be lots of money. Abajapani baramuka batsinze igihugu cyose bakagifata je nawe tuzaba bakire cyane tuzagira ifaranga ryinshi we tuza. I wish I had known. Yombi menya. You should have told me that thoracide was poisonous. Iyo mbwira wa mwana ko ibyo kumushyira mu biryo ari uburozi kumbu yungu yari maro igisaza cya yindi intekerezo gishobora kuzamura buritsa yahisemo kukica. Akarambo cyara mwisho kirangije kiramanika ngo baje kuvuga ko yiyahuye ngo baje gukurayo umusaza. Lift him off the roof. Dore mama shenge umwe mu barimo kumanura niwe mwicanyi number 1. Polisi yaje gufata Akarambo barakajyana. We found traces of thoracide on this. Oya hano tubonyemo ibiti rwose byo byigeka Karubamba babishyize mu isana ari byinshi cyane. Ibi nibyo byamuroze rwose. Ya musaza yiyishe ko yari yanamuroze. Kumva umusaza ntabwo ari wenyine bari kumwe nakandi gasore kitwa cyane karacyari mu ishuri. Hey, the master had asthma and the cook used to treat it. Uwishe mwari mu dore yapfuye. Tubigira ibanga. Looks the one who gave him the poison. Nukuvuga ngo yiyishe kubera ko ari wamuhaye uburozi. Ariko biriya bintu rwose birababaje. Niko buriya yamwiciye iki? It's quiet, okay? No difference. He's dead anyway. We can't keep a murder a secret. Ntabwo ubwicanyi twamugira ibanga. Ntabwo biba mu gipolisi nitubyemerewe. Yewe data we. Tugomba kumuvuga. Ntabwo twahishe umwicanyi. Yewe data we fresheri. Muzehe cyafite igihushi mu mutwe dore ukuntu kingana do. Uyashobora kubeshya ko ari uruhara rwo mu muryango kandi n'uruhushi rwamuriye. To get some more. How about these? Tubonye n'ibindi bikakarubamba. Get an analysis done. Cyera mukomeze mushake n'ibindi yewe data we dore igihushi. Yewe. Muzehe mbabare rwose tubigira ibanga. I'll find him. Nzabitekerezaho ariko ntabwo byemewe. Yewe. Yahize aca mu polisi. Mu polisi ntabwo byemerewe guhishira umwicanyi. Umwicanyi nubwo yapfuye bagomba kumutanga. Kumva ko kanya baba polisi bakiva mu ishuri rya Jingwu hari igikobwa cyaje kimwe cyo mu Migina nako cyo mu Miswa nari nibagiwe da Imigina sinzongera kuyivuga muri filime aha. Igikobwa cyo mu Miswa cyaraje ariko n'ubundi Miswa iva mu Migina. Looking for someone? I wonder if I could please talk to Mr. No. Mami ndashaka umugabo umuyobozi wano rwose umwarimu mukuru Mr. Paul muzehe. Kome muzehe Paul. Ntabwo ari poti ni po bakatamo kabiri. Ayo niba rirangiye rite sinzi n'inyuguti yiyogera imbere aho ngaho. Hope so. I know that you and the whole police force have been looking for Ting An. Numvishe mwebwe na police ko murimo gushaka Ting An nani? Ari hehe? The Star House. Ari muri Ho House inzu y'indaya Ho House. Ho indaya bazita Ho prostitutes. Uko babishaka niko babivuga. Ho ariko nabakobwa batagira indero muri make ni nko kuvuga icyomanzi. Bakobwa kara ubwiye ngo ari muri Ho House kumbe niko kaho. Dore karaya niko kari kara. Agaze ungeze icyo mubaza ntiyazandaburiza.
ngo mwana muto ubu uri kumwe nawe cyane asi ako ndakuze uzeyerewe igikobwa ariko ni mukuru nta kindi mvuse aha abantu ndabazi umushobora kuvuga ngo buri yavuze ko umusaza avuze ngo aha. For the first few months, he seemed to be happy. Kambera cyiza yazaga yishimye ariko kagiye kugaruka muri minsi yaje babanye ariko si wa mwana we ariko umva Won't you try and take... uraza kumufasha ariko yego bakomeje ko ntari bikomeza yarebye igikobwa hano musora hari piyo nawe yabagari turabajya pani byo bamukorera mu tubari sigaye ari umusinzi kobwa cyabarangiye akunda kuba ari muri ho house nzindaye munde kure mbakubite munde kure bamwishe ngo ni mu muri kure bakubite urane bibyo nakubwiraga kiranje akazabyibuza kanambwira ati sheri nkumva ndanezerewe none umugabo bajya kubivuga nkumva impumuro y'urwagwa gusa nisotse mu kanwa usuri baramuzanye n'amasoni menshi cyane mpaka nyumva ni nayo yazanye umwirongi ahubwo Let's go. uracyakomeza. You're here. There must be a reason. The Noguchi clan came to see us. They've challenged you. Ova Inoguchi barashaka amarushanwa natwe. Chen. Nibazagukubita. You are the master of Jingwu. Niwe mwarimu wa Jingwu. Represent us. Niwe uzaduhagararira. Tangira tize Inoguchi nibaza n'uwe murwanyi wabo. Tize uzwe wariteguye mwana wawe. Ubu ndabizi urwagwa ni rwinshi cyane banze rumare mu mitsi. Kwega mano yagomba kurubanza kurumana mu mitsi buriya nta mumwe urwagwa ugira mano yorohereye reka usanga ari kwezi yari tunatunye wajya bona n'amano ubwayo yari yetize ukwawe. Home will always be Jingwu. Niba ryo gomba guhagararira ishuri rya Jingwu ndaza gutangira imyitozo koko. Jewe. Stay on. What about Miss Shen? Uyu mukobwa se. Mzee. Buriya sukwise rya salamu. All she's done. Oya mukobwa reka twugagume muri iri shuri niba rwose. Akomeze buriya sukwise rya koko. Tangira tize abandi mugende. Will pay. Wame munki ukanyaka naze nkavuga waje kundi. Ibiraya na roho bigira. Shobora guhita kimuvuga ko kanya. Dresses anymore. Abandi bakobwa bagiye kukitaho ukava mu burayi uwo munsi. We won't miss them. Nyagasani muragera se ngo nanjye nicare hano ha. Majwi y'inda yabatandukanye. Ego. Makoze cyane komikazi. Yaha. In fact, in all of Japan. But don't you worry. He's getting old now. Ntugire ikibazo urwo ndwari ko badusaba. Uncle, no. Master murebe hakurya ukuntu twamugeze. Looks good. Mukobwa arasa neza kabisa. Uyu nawe yarakarebye. Akareba afite isoni. Nako gafite isoni aho kare. Hey, listen. Mva. I think you'll fit in really well here. Kobwa mutwana uraza kumererwa neza. Murakoze. Ego ko. Murakoze cyane. That's different. Ijwe gikobwa kiri hariya. Niba abandi bikorera ku giti cyabo. Is on for tomorrow. Practice. Tangira imyitozo. You have to practice. We are starting from tomorrow. Practice. Imyitozo. Yuzagarira ishuri rya Jingwu. Ajya guhangana n'abajapani katururi. Thanks. You. Thanks. Come on. Okay. Let's go. Drink later. Thank you. Come on. Tugire. He looks strong. Imyitozo. The challenge is tomorrow. Urana kunaza. Take on Mana nyagasani ahubwo se widengagije utwidu ko kubona umugabo nguriya se wageze ngo kwisoko nibangaye baba bariho ko tujya kwisoko ukabura abagabo nk'abariya abe na gato kwisoko babona bakeyi. Chen? Oya naramutoraguye rwose uriya ni umugisha wanjye niherewe n'Imana bambere nari ndi kumwe na shitani ariko ndi kumwe n'Imana. Tize yakoze tize ariko abanyeshuri baridegera bakamuca amazi. Sorry. Are you? Gangane master. I'm fine. Meze sawa? I'm okay. Uyu mugabo azaduhagararira ko kakubita abayapani cyangwa bazamuhondagura. Aho bagiye mbona bazamukubita ukagira ngo agonzwe n'ikamyo yikoreye karabure duze nk'amapaki. Garuka hakuno Inoguchi umuryango w'abajapani nawe wari wicaye barinda kwirobanuramo indwanyi nziza ajya guhangana n'umushinwa. Iye ndwanyi. Swaki kurata. Sasa Rihan. Barimo barashengerera wa mupfundi wapfuye cyagihe. Bakabekera ko ari umushinwa wamwishe. Barashengerera. Master Yasuaki Kurata. Ana Bajapani.
You will fight Tion tomorrow. Miguchi uzarwa na Tion guheresho esho. You fight Tion tomorrow. Miguchi. Uze Miguchi niwe babwiye. Turukuna muri. General. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Ntuzongere no kwibeshya kumbwira tuzahangana. Yewe uyu ni umuryango w'Abayapani. Nuramuka wanze guhangana nawe rero twe turaza gushaka undi. So, none Mitsuko is in no way any of your concern. Mitsuko abana gatakureba. If she's your weakness. Mitsuko yaraje maze atuma abashinwa bava mu rukiko kuri. The general is perceiving. Wenga generali would have to be his own. Wachetse kwa buri buzane bose bakabeshyira umuntu Mitsuko yagenda navuga kuri we. Wakwibeshye. Iri risaza cyarira kubita. Baryitwa Yasuaki Kurata. Hakuno hari wari wiyicariye muri wa muririmbo we zakira diha. Hakurya hari umuntu hayengutse arimo kuza aho yirarira zakira diha na madame mu muririmbo. Good morning. Waramutse. Haramutse sheni. Oh, look, isn't that Uncle? Kumbe wa musaza ni uncle Agakobwa. Mitsuko. Knowing you live so far from town. Naga hano mutuye ni kure cyane rwose kuva kuri kaburimbo ugera hano umuntu azananiwe. Uzi ko umaze kugira amaguru wajya ngo mvoma kure mu masaha make y'ijana. Hari abantu bashaka ufite akaguru kagira ngo avoma mbari. Chenise narari undati cyane. Not yet. Do you want to be? I think so. If the Chinese and Japanese... Urenda gushingiranwa ndenda kurongoranwa n'uriya mugabo nubwo ari umushinwa nka mu Japan. You're much too young to become a widow. You are much too young to become a widow. Nguracyari umukobwa muto cyane. Sinakwifuriza kuba umupfakazi nona. You are much too young to become a widow. You sound very confident. Waje se nawe ngagushingura. Uravuga ufite ama confidence. Did you tell me you're going to fight my uncle, huh? Chenizeni kuchitambwe kuri burwane na uncle. Umva. Chenizeni. Come. Ngwino duhangane kwanza. Ngwino. So anxious. Why don't you show me what you've learned? Why don't you show me what you've learned? Raka! Fata broka sima! Izo tise muzigemo we. Niyo nama nabagira. Tangi tutere broka sima ibipfunsi. So, it's about energy. But tell me something. Does a rock have as much energy as an wood? Bacheka ni imbaraga dafite tekinika mukatira agapapuro uzatera agapapuro urushire ko gacikamo kabiri. Ibyo nabyo nakandi gatangaza. Usore muti. What else has Master Hua taught you? Simple. Observe your opponent. Attack him. Learn to exploit his weakness. Tangira kumubwira ibyo mwarimu yamwigishije. Observe your opponent. Banzu rebe neza uwo mugiye guhangana umwiganye murwari nawe bitewe nuko wamwize. Not from Master Hua. He taught us the art of kung fu. Master Hua ngatwigisha kung fu. Are similar. Ni ibintu byoroshye. Does it mean we learn karate? Ntabwo bivuze ngo twize karate ahubwo twize kung fu. So tell me what lessons you've learned about controlling one's anger. Mbwira none ibyo wize mu gukontorora uburakari bw'umuntu. Nibwo nimenye kuri rwanyu nziza. It's time. Metire nicyo gihe cyo gutangira kugira icyo twiyereka nawe imbeshya hano gira ngaho tangira. Madama ajya hapo. Buretse gato, buretse. Aburetse. Musaza no mu Japan Yasuaki Kurata. Kobwa ari hakurya arimo arareba niba ari bufane uncle we, niba ari bufane umugabo we, je simbizi ariko buriya abagabo ntago bapfa kuboneka nabibura. Igikobwa gishobora kwifanira umugabo agakubita se wabo. Mugabo amukubita rwose sinawambyaye nubwo avugana narakubita nyine umwoki. Kandi ubwo kiba kivuga nyirakuru. Yego nyina wabo. Hold it. Buretse gato. Ewana. Yeah. Tizi. Yeah. Uzaza kwigorora. None ushatse waza. Kwino ngukubita. Uze ahubwo reka nze nguhondagure. Oya, ngino ngutimbure. Baka! Yasuaki Kurata n'umusaza ukubita. Yasuaki Kurata. Nibuka mu filime kitwa Shanghai Express. Ari umujapani Yasuaki Kurata. Baka mujeri. Shinwa yikangamu. Kick biranga muzee. Kari basi tatu.
umucango we umucango dore inyungu zanyu zatangiye kuva kare Say, yes. Say. Huh? What style is that? Iyo ni style nyabakira muze. Iyi style bayiti inkoko zikiri ntoya ni imishwe. Imishwe se kwirya iminyorogoto ndo umunyorogoto jewe. Amuginga. Say. Kick, Jerry. Say a quacky crata. Nakabiranga we. Kick, ifi. Say. Say. Baramutamitse we muginga aramaye shaho numve asa nkunonetse kabisa aramutonetse igira ko kubita ukajya ngo kiragutonetse wikanga nko usanzwe ufite igisebe basi tadi muze yahumirije kubera umuyaga uri muramujya amaso ntabo baka muze ntakireba sari yamenye ko uyu musaza kumukubita atari uko amurusha muze ntabwo ureba you can't see umuyaga uri muranja amaso sha baye amaso muri iminsi merewe nabi fata gatambara aripfuka n'umusaza aripfuka baje kwipima basi tadi Fight! Jerry! Ano mureba we! Anengonje umuginga. Muze! Muze we! Disembea! Muze! Muze! Bara muzinzi. Umuginga aranzinga wajya ono umurozi yo katsindwa. Cyamuze kumera cyo nijyaga gitera kabuye kurindi. Barahuka. Bas! Hey! Jamu tayazana no akabuno igituza. Hey! Kick! Raka! Das! Musaza rero bavuga abasaza ariko yaraka se baramuzinga bamuginga uranzinga nk'umurozi wo katsindwa we bazinga uzinga ibiki nikupisa umusore umunigo umusore nazinga utuguru twamuze nako babariye sha ngaho nanye mbabarire ze hari hano saza arakomesha we are almost done turarangije genda yewe data mugabo umeze neza agapani kaboneke no mugabo w'umuntu yewe data we agapani kaboneke no mugabo your talent is astonishing. Uzafite imana na uragatangaza gusa. Proverb. Musore muto. Experience should fear the strength of youth. Ugiye kujya mu marushanwa byanze bikunze wo muzahuru uzamutsinda. Abayapani barira kurushanwa namwe. Won. Uratsinze ariko. Because I adapted to you. Kubera ko je niteguye ndetse nkitegura kuba natsinda. You learn to be fluid.
to adapt. Now ugomba kwiga, you have to learn to be fluent to adapt. Ugomba kwiga niba ari ikintu utaruzi ukakibona ku muntu ukakimwigaho. Musore muto ntabwo ngiye nigeze niga kurwana nareba ariko wamaye agatambaro nipfutse mitanangira kugutera imibare buriyo guteranije no bari guca. Muzaza kutazi neyo ya nakubabari. Muzaza cyangwa nagutonekaga hari ukuntu wankubitaga nkumva ranonetse. Umuntu gukubita ukagira ngo rusanzwe ufite igisebe. Waranonetse ugatsindwa. Buri ngovi babuza kurushano hashyashya gitoboka. Ngovi ragatsindwa no witeka. Muze kugenda nabise. Umeze neza? Mwana wanjye. Ni imitsi yagisaza mwana wanjye. Ni rubaga imande mwana wanjye. Muze yashize shaba muto nakuba mutonetse ahantu hose. Their Japanese master. Uye kugenda ariko nsinze umunyeshuri mugenzi wanjye guhangana na Japanese master n'umumetero wa Japan. Told me you were the best of all the clans. Watubwira uwo mu Japan wari we. And a samurai warrior. Urindwanye koko yanyayo, you are true samurai warrior. Abasamurai n'abantu barwanira mukuri. Your master. Mwana muto. Would surely be proud of his disciple. I think your master will be proud of his disciple. Mwarimu wawe iyaza kuba kiriho yari kuba nejejwe no kugira umunyeshuri nkawe. Nta kintu cyiza cyane mwana mutoya nko kugira umunyeshuri wigisha agafata. Mwana wanjye warafashe. Take care when you fight him. Ugende uhite kuri iyo mirwano uzahura n'umukobwa wanjye kandi uzamwite umuze mu Japan arigendera nta kibazo afite no kuvangura abashinwa mu Japan yarabaretse bagende ibyariro twana. Ni rubaga imande rega. Ni rubaga imande. Nta kibazo mfite. Na kimwe kabisa. Data. Kombe yashize. Yageze mu Japan bene baba batangira kwikinira kadame nta kibazo afite n'abashinwa reka da kuri dunia ya Mungu. Abarimo kwisekera kandi aragenda akabwira n'abashinwa bitonde gusa na n'ikindi. Since the last time. Thank you. Rakoze. I think General Fujita has become obsessed. Ndachaka General Fujita amaze kwangirika. In Wuhan and eventually Shanghai. It's become important to him. Shanghai yabaye mugenzi kuri. First step of conquering all of China. Hanyuma General Fujita ndabona ashaka kuzafata ubushinwa bwose ngo iki. Arimo araganira na wa mwambasaderi w'ambasaderi w'Abajapan muri China. I tell you that's what he's doing. Ndakubwira ibyo akora. If you observe his troop movements. Urebye ingabo z'ukuntu azizana nazivuye muri Japan. Ushaka gufata ubushinwa bwose. There's just no way. Japan is like an insect whose objective is to destroy an elephant. Japan ni nk'agasimba gatoya gakoko ubu ngubu babuguruka kaba gashaka kurimbura inzovu. The advantage, but as soon as the elephant wakes, iyo nzovu rero yiryamye kakanguka, has the strength to eliminate the insect. Koma gutyo umugobora rimwe gusa umugobora wayo gakubita kagasazi kagapfa kaje ngo kaje kuyica yewe. Urumva abashinwa bakangutse batazaturimbura. Umva. It will weaken the elephant in a big way. But it is still impossible. Ntabwo bishoboka na gatoya. Batangiye guca umugani w'inzovu no kuno. Okay. Umva. Let's say the parable is about a venomous insect, and it can strike the elephant's heart. Before it wakes up, it's already paralyzed. Japan has such insects. Japan tuvuge wenda ari ngako gasimba umuntu yashobora kugeranya n'inzovu kenda kurya inzovu. Sinyeka ko bizashoboka. Many like him. Ariko reka dutegeze turebe General Fujita gusa umutima we watangiye kuba he is obsessed. Kumva ko ashaka byinshi birenze ibyo akabaye afite. General Fujita. General Fujita. Kumbe General Fujita nawe yari yagera. Chenise nawe yari yaragiye mu cyaro. Ni benshi baje kumusura. Bwabiriyeho za kiradiyaho batuye dore bibera muri rimbo bwabuze barindiramo ingurube z'ishyamba zitwa amasatura. Nibwo gwitwa imiririmbo. Bakire imiririmbo hari uwari umaze kuza kubasura. Yewe. You're back. Chenise nuragarutse kumbe ntabwo ari we. Ni muramu. Anyagasana. Hello. Muraho. Komera ubwari wowe. Ndakomeye undakomeye kabisa mfunze nkomeye bwuma nkafunga bukwasi. Mumeze muteze turaho. Karagenda sakazi. Akazi turakora mukora muteze. Turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Izo zose ni ndamutse. Umuntu nakubwira ngo muraho. Byo uvuga uti turaho. Muko akazi karagenda turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Abisi niko babaye. Uyanga ndabiza abana imibare gushaka afite manyete 3. Tuzamukangura. Kajya ndasinziriye murakatsindwa. Abi imitima yabo nibo mbwiye. Ukora bagaya ubundi wakunguka bakaroga. Komano, Cheneze ni wamushakaga? Namushakaga. Manase ko wanyirukanye bite byawe ubusegetse nacyuye ndaye. Atekereza no gungira ubwaye mu kigunda. Yirukanye mugenzi we nuko afite mu Japan kazi.
arangije wajya mu miswa azana indaya mu rugo bose batandukaniye nimbe niyo ngo yizaniye n'akadamu kuba gafite icyubahiro nubwo atari kene waba arakajya panikazi karubana muntu katubaha kifata neza n'agakobwa keza kirika nikabyara abana bambuye itwite numije kare bakita kambuye itwite ngo kameze nk'agasehada ko kwa Bogota rabam primira. But as you can see, I have a new life. Uko mbona I have a new life. As you can see, I have a new life. Uko mbona mfite ubuzima bushya. Shenhan, she has moved in. From the Bravo? Mm-hmm. It's working out. Good. You could bring Mitsuko too. Waza nawe ukajyana Mitsuko mu rugo. Shenhan. Umva goze urigarura uziko nta mugabo uhindukira kwija wisubira kwijambo uko umugabo ahindukira ari mu modoka. Agahindukira ahantu hamwe gusa ni mu modoka. Iki kintu kiravuga ngo yazana na Mitsuko kandi Mitsuko nicyo cyababwiye ngo nibaceho. Trouble. Aho kugira ngo nyene ndakaza abandi bose nakwemeranga gumana na Mitsuko turi twenyine ka Mitsuko kumvisha umugabo nafite umutima mwiza Shenzhen. What is it? Niza technique. Imeze ite? Kinonye kwereka. Kaza agende nzetso twongere dupime oya narakubonye shama meze nka nozo zazindi gari ya moshi zimwe za TVsh TGV dore mama shay technique nshasha nukwikanira gusa namwereka yazi technique nizo barimo we ara hey technique montage zimera kuriya mwabaye mutariko ese kagari montage merit kibyo ni wene wabitambuka usibye ko nabyo muzi uyu musore akubita inguma akayikubita no bloke sima mwagira ibyo bintu mukabyitoza ko byabafasha mugende muri zatiza ujuzana igitafari ukubitira inguma ikime nikitameneka wiyahure mpaka kimenetse tare nk'icumi rwose ibyo bintu bizabafasha mwabaye muti. Tomorrow I fight in the Gucci. If anything happens, teach this style to the others. Mu gitondo umusore yamubwiye ko agira urwane kirebe cyose agiye guhagarara ishuri ryabo gusa yaje asa n'usaba imbabazi mu kinyabupfura oyasimbuza ko ngo uzaze ariko nawe ushatse waza ukareba uko n'urwana hewe nzakubitera ariko ntuzaze ariko nta nubwo ari ngombwa kuza ariko uzaze baragira ngo bajye kumutabara Shenzhen ararwana giye kuvayo sanga kagakobwa kagiye. My dear Shenzhen, mukundwa, I have decided to return home. I understand why this fight is important to you and your country. And I think my being with you is hurting your cause. Numva impamvu yawe yo kujya muri iyi ntambara ari ingenzi ndetse n'igihugu cyawe. Sinshaka kujya nguzababare ndetse n'abavandimwe bawe bazakwanga Shenzhen nagukundaga ariko numvisha bagutekerezaho cyane. Gakobwa karamutaye kara general. General ni ugiye kujya marushanwa. Dore abapagasi yewe nyakuba. Tuhondagura hagana. Injiga zibiti injiga General we isumari urubaho izitize muzirye zapafasha ikiganza cyo nk'inyundo yewe data we ayigata yewe data we buroke sima we mwagiye ibi bintu mukabikora ko bizabafasha yewe data we mugene murye zitize yewe we ndabagira inama basi mugene mukubitira ubuhanga bwanyu kuri za beto muzimene ariko mwabaye muto agiye kurya zatize. Lou will come with me. Tingon, I'm worried. Tingon, mbaba nirwoza mfite ikibazo nyabaki. Nothing to worry about. Mara kugenda rwoza ugakora ku muhumetso. Hano ugira ikibazo. Ntabwo umuyapani yamukoza ku muhumetso rwose. Ko kumukubita agakora ku muhumetso. Take care of her, please. Mumbarire umukobwa muzamunyitereho sibyo nanye ndagiye ubu nta kindi ngiyemo ngiye kurwanira icyubahiro cy'ishuri kumbe bagiye kumuhondagurira mu cyubahiro nagoze umuntu gukubita mu cyubahiro ukagaruka wiyubashye cyane utega yandishije ka technique kamwe gusa rwose kare kamwe gusa. Let's go. Tari yaje na Shenzhen yaraje. Let's go. Good. Yes. Tari mwana huguje. Ara birasibye navugaga muri se yajaga vundo ariko buri yajaga. Kumene byo byamwirukanye. He's a stubborn old fool. With or without him, the fight goes on. I will deal with him another time. Yes. General, then we are still going to fight Jing Wuman.
Yes. We can't rely on Funakoshi for everything. General, tujya kurwana n'umunyeshuri wa Jingu. Ibyo niko bimeze. Yewe rwose byo narabivuze hanyuma ndangije kubivuga mumurekaze so aze turwane abayobozi nuko bavuga muginga ntabwo araza araje so ntabwo aje wenyine so waje ngukubite kumbe aje babiri. So you've accepted. So muje muri babiri so first though I have something you should see. Ariko mbere ko Master Hua's murderer. Mujye kure ari mbafitiye wishe mwarimu wanyu turanakorana rwose so gwiro amugiga kananga vayo kumene gasurugunyusha cyo kije mwarimu wawe nacyo cyari gitetse. Mr. Chan accepted a bribe. Chan yemi ruswa part of the Ginkgo. Hanyuma ntakindi yakoze anyicira mwarimu wanyu nabonaga umwarimu wanyu mbangamiye so ariko ibyo ngibyo sibyo twaje babworeka muhane kuko yishe umuntu basitade cyamwaye ruswa none kiramwishe baza biruka. It's over. Birarangiye. Take him away. Muvana akarambo so mugende wo murambo please munagenda. Move your men out. Move your men out urumva so mugende ba bitagure gwaride shugurika itagenda mu gikomanda. Jingwu is closed. Iri shuri rya Jingwu. You'll get your chance. Murabona ko nabure munye n'icyapa kigaragaza ko ritazongera kubaho so ryari rimbangamiye please understand. I'm going to kill someone. Wa mbere ari bicaze kigaba kimwiri ingumi arotamo fighter Nakab box Kalvokara Kiko mugaba mena na zambeto data we imbavu zigiye mu mugongo zo gatsindwa barakubita somahana kick mugaba nakomeye shaw rufite stamina potential daka stamina potential basi tati gatwe kuboko kurakuka box kick mujari pati safari kigaho kirakubita Mr. Chen Zen yikanzemo kaboko kavunitse areba cyamutari cyapa Chen Zen bitambitse cyapa gicamo kabiri Chen Zen sinzi ko kigiye kigabo nawe gishobora dore ko bavuga ngo arakubita ariko reka turore Chen Zen bemye urugabo rwikangamo Chen Zen Chen 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 Zen box mugabo ariano mugabo arakubita we uyu mugabo arenzeho we mwibuke muga filime kitwa Shanghai Express General so ndagukubita General General kick box kikaba kiri hano box mutwe basi tade arayoba noneho mugabo yamenyereye kumena beto musi kirakomeshaho general bita kaguru shaho karekare uzi ko akageza mu mutwe uriya tiri wasimbuka uyu kugeza akaguru hejuru arabanza gusimbuka general ndabakubita so ndabakubita rwose rega mwe muri abasivile bagiga sana badirisha bamugingaho so you will be unbeatable. Chen Zen
mu jisho jisho ry'ibumoso muginga bambwiye ko iry'ibumoso ryo njya cyane Jensen General Jensen basohoka no hanze iri jisho ry'ibumoso rimereye nabi muginga ko yibanze kuri rimwe ra yapwe muri ry'ibumoso gusa kick General Mama ide burya shirayo fata ho Dazo mugabo General Ongeras Fata musare yewe data we turigo ngo rwaje imbere General Fundi biti Fox General arakomesha umugabo Fist of Legend niyo filime turaragiye fonte kiki nyabigo Fist of Legend sore bana mukubisa rutogo rwikanga mukabo cica ry'ibumoso we mugingo uzi ko yatuma nkora ku muhumetso ndafande Baka General Sambarap haguruka Jensen ni wabo bizeraga ariko ndabona nawe bitangiye kwanga sinzi katurore General Yechigaba bagwana hakuno akaboko kimenye cyakavunnye kare akaboko kavunitse yageze hano maze umvise imiti we imifupi irigorora maze arangiye ndumva kimeze subiyemo da hinganza General ubuginga n'ijisho ry'ibumosora yakomeje kuremerera General ubuginga n'ijisho ry'ibumoso bitebye General ijisho ry'ibumoso General cyara mutare kimujyana kwivi kwa kundi bale bangarika ku mutwe General ntabwo yamuvunnye umugongo katsindwe kavune ku mugongo nawe General Fist of Legend Raka nawe ijisho ry'ibumoso basetade ijisho rimereye nabi ikigali ariko gifite ikijisho gikomeye wagira n'iki satura Raka General kuguru ntabwo kukigerayo ntabwo yewe yewe Baka umuginga nageze ngo arimo mutamiro kumbe ni imitamiro sha yatangiye kumumbura ko ari imitamiro myinshi mu maso oyo muginga yiga sana so ngiye guhamagara paratuni zimurase so ndabona so
kuko yewe data we baride shugurika bashobora kwinjira abakomando shaho kumirwa sore yararwanye kwereka mu nzira agomba gutaha ameze neza Kenzen warwanye neza kumbe dore bakubise ntabwo arumva ntabwo arasobanukirwa nuko bari abaginga wagira ngo nta bindi nabapfunyikira reka mbazanire mbahe n'ibindi dore icyo abapfunyikiye noneho muzingo twaritanze akaboko bagacica mu nkota Kenzen kandara mu jisho ry'ibumoso ry'ibumoso akoze mugengara ry'ibumoso ndapfuye General otara mukase shaho yewe General yagiye hasi kwica General w'Abajapani sinzi ko biri bworohe katorore ngaba barimo gutaha kwica General w'Abajapani hey baride shugurika komando baje biruka baraje kwega Ambassador, the general, he's dead. Ambassador, General yapfuye. General is dead. Ambassador, the general is dead. Bakira wagitunze mudamusore arashinwa n'abahita bagera mu yuga bashinwa benshi n'abakominari haziramo n'ibisivile nabyo bizifite niba byari byarasimbye munsi y'igitanda nibyo utambaza. Freeze! All in the Japanese compound. You want Japanese compound muri kutaka bwa Japan. Shiri munda zanyu hasi. Soldier, these weapons are all the authority we need. Moscow. They're Chinese, and they're in our custody. Turabashinwa ko muturi ku butaka bwanyu mwe muri mu gihugu cyabandira. Don't move! Hold that! Now we'll see who gives the orders. No, turaza kubona abari mu gihugu cy'abagenzi babo. Stop it! Murekere mwabaswa ambassador ishaya tinyaga masasa. Everyone, murekere. Now then, this argument will be solved in a peaceful manner. These arguments will be solved in a peaceful manner. Even turabikemura buryo bw'amahoro. But there will be no more lost lives. No more loss of lives. Nakongera kumena maraso. Remove your platoon. Jana platoon yawe. Afandi. I'm the one that's in charge now, understand? I'm the one in charge now, we understand. When you over here, Moscow, uranyumva. Magarari president ya Japan yani wacu mu bushinwa wa Moscow ndamsadi. Sawa. Parade, musubira inyuma. Izo ni ndimi zaje kuma ariko nimuzivuga mu muhanda bazabakurura. Mwe mujye mumenya geregaje wira ndo mukomando nanjye nimukanyinisha ariko. Kandi bajya bambona mu cyenyege mwanci amazi y'inyange. Mujye mumbara nk'amazi akomeye cyane ndamazi maremare utanambuka gihe. Held responsible. Hagomba kugira umuntu rero uza kushinjwa ko ari wishe general ntabwo twavuga abashinwa bose. Need a scapegoat. You want a scapegoat? Murashaka umuntu mushyiraho ibintu kugira ngo abandi bagende amahoro. Now. Scapegoat. All right. Sawa. I'm going to be that man. Uwo mugabo araza kuba rigiye mu bishinje byose. Kenzen yashyiraga mu gaciro. China will be in your debt. China igiye kugira ibihe byiza. Ndagira ngo intambara hagati ya China na Japan irangire. Intambara bisa naho. Mufungure abashinwa batangiye imyigaragambyo. Mufungure. Kumvisha ngo abashinwa barimo bararwanya abantu n'abajapani. Mufungure. Akarambo bakuyeyo niba nakarambo ka wa mushinwa wa wundi wari wagambanye. Niko bakuye nyuma bwa kabiri general nawe bamukure bwa mbere abajapani baramujyanye. Abashinwa bavana akarambo kabo kamwe ka Rose Master. Gusa bitari byajya kure. Kenzen na ntabwo yagaragaye aho ngaho. Bamanitswe ibyapa. Ubwo Kenzen wishe general nawe bamutunganyije. Ngabo n'abashinwa. What did I tell you? I knew the Japanese forces would be lives were lost this time. Abajapani nibo batumye ni buriya nibo babiteye uriya mwene wabo mu Yapani se bamwishe Kenzen yararenganye. Uriya mwana rwose baraza kumukatira ubwo gupfa ariko ararengana. Kumba abashinwa bari hano babizi neza. He was Kenzen sha. Ntamukubise kabisa nirebere genda kubwiza ukuri.
aha iyo filime yanga sana isobanura ikiga oya kuna bakarani babanyonzi b'amaguru The soldiers shot him. abasirikare baramurashe Chenzeni kumva bavuga ngo abasirikare barashe Chenzeni abona hari utambutse Chenzeni bamukatira urwo gupfa. Who is it? No one. ubonye cyo ya ntacyo yanze kurabura Chenzeni ntabwo bigeze bamurasa ubwo barashishije Chenzeni ni muzima bamupangiye imodoka shawe. I can't believe you have to leave Shanghai. Sinakwizera kujya kuva muri Shanghai. Ugiye kujya he? To be with Mitsuko? Ugiye kubana na Mitsuko? If I no longer have a country, at least I can be with a woman I love. Nubwo mbuze igihugu cyanjye byibuze nzabana n'umudamu nkunda yagiye kubibana na Mitsuko muri Japan. Aga filime nuko kagenze mwakoze kuza bishije makeya mugende abakire bakomeze barebe n'izindi. Eske gari we? Ndabakunda mwakoze kuza murabeo. Yari yanga muri one video library. Turabakunda cyane cyane. Hanyuma kandi aga filime nuko kagenze. Bose udafite amafaranga nta nyinya nta n'igihanga. Nuko kagenze ikurikira ntoyicikwe.